so nama ekipe akurikiranye arutana inota rimwe imwe iratsinda ejo ikara rivuye ku mwanya wa mbere indi igatsinda igahita igarukaho gutyo nama ekipe bimeze biti ni ibintu tugiye kuganiraho rero muri iki kiganiro ndizera ko abadukurikiye mugiye kwicara mugatera agatebe cyangwa baryamye so twanzika na Arsenal ni Man City yarayitsinze ibitego 4-1 na Arsenal yarayitsinze ibitego 2 ndetse n'ama ekipe ari gukina neza Fred mbere na mbere Arsenal ikomeje kurwana nuko kwanza ibanza kubaka abantu mikizere ko igomba gutwara icyo gikombe byanga byakunda n'abafana abafana bamaze kusa n'ababyishyiramo ariko n'ekipe ikomeje gushaka kurya igenda ikonvenka kuva ku mukino wa mbere n'ubu ngubu aho bigeze wizigiye izagenda izamukira umukino w'ubushize yangaje na Man City bivugwa ko ari ekipe iri ku rwego rwo hasi ugereranyije na Man City ndavuga ko ishobora gutsindwa ariko iza kuruza kwikabuta baranganya na Arsenal yayitsinze Luton Town ibitego 2-0 bimeze bite Arsenal yawe urayintaziriye n'abandi ugize umuntu uhisha ibintu Fred ariko reka nzamushyira hanze rimwe kirarago kimpamo okay well asante wari bikomaje neza uvuga ati Arsenal yanyagiye Luton ariko mbere yo kugaruka kuri iyo match abanje kugaruka kuri match y'uje na City ukuntu zangagije amanota umukino heruka ekatse nkutangira cyangwa se nanzika mpereye kuri iyo match ya Manchester City n'ikipe ya Arsenal mitenza mbisanisha na match n'ubundi ya Luton Town nyuma yo kureba iyo match ya Luton nako ya Manchester City n'ikipe ya Arsenal narebye umuntu yitwa Arteta nikangamo umungubu n'umutozo uteye ubwoba cyane nyuma ya match ya Arsenal na Man City nyuma ya match ya Arsenal na Man City aho nyuma ya match yaricaye aravuga ati ntabwo nabaye satisfied n'inota rimwe abenshi barikanga baravuga ati ku kibuga cya Etihad niye ekipe iheruka kwatsindirwa k'amakipe menshi agari kuyahageze ariko aravuga ati wapi mu byari biri mu mukino twagiye dukrea chance zimwe na zimwe tubura babicanyi wa muntu uza gusoza igikorwa nyine aho wavuga ati baracyakeneye yakira instinct bya bintu nyine byo gusoza kabisa hahande nyine ikipe ya Manchester City barakinga umwataka wanyawe umunitwa Pep Guardiola ku bintu tutari tumumenyera akaza gushaka umuntu nka Haaland w'umufixer ubu uri hariya afinishinga ejo bundi Roykine yari kubigarukaho shaka mu kana tuza kubikomozaho avuga ati Arsenal iracyarakinga uwo muntu nandi kugaruka ku kuntu Mikel Arteta yambitsemo ubwoba ejo bundi ikindi kintu cyatumye uyu Arteta ankangamo ukuntu nkikangamo ni imikinire yazanye kuri ya match Arsenal twari dusanzwe tuyimenyere nk'ikipe ino bagize agapira bagahererekanya basatira bakakubuza amahwemo mu gice cyawe kizamu pe ariko nyuma y'igihe Pep Guardiola kwimugabo wageze kungirizaho Guardiola twese turabizi Guardiola yageze kubigaruka aravuga ati nimba hari ikintu Premier League yanyigishije no kudefend abitwerekeraho buriya yaguze abakinyi basatira bagati mu kibuga ariko buri ahantu amaze gushora amafaranga menshi ni muri defense kuko abakaseri we yarabaguze benshi ndetse n'izo mpande ibyo byose rero Mikel Arteta mu kumwigiraho kwiza nawe yaraje arabyaplika ku kibuga cya Etihad akina ikintu cyitwa low block abenshi biradutungura turavuga ati Gunners nayo burya ya defend ahari yo possession Man City arayiharira Pep Guardiola bisa nkaho bimucanze neza buri umwanzura bura n'igisubizo kuri iyo mikino ya Arsenal nyuma tuza kubona Arsenal icisha amiga kubitizo za counter attack ifashijwe na Kai Havertz hakagira iki ikora rero ibyo byose rero narinde kugaruka kuntu uyu mupapa yankanzemo mbite ngaruka kuri umukino wa Luton nko mu kanya warumbajije sasa ubwo deni nawe arahita nyunganira se nk'utujyana mu mukino ni match twigiyemo ibintu byinshi cyane eka nse nkuhereza deni se nkunyunganiraho gato so mbere yuko deni agira ikintu yongeraho ndagiye nkubaze warugarutse ku kintu cy'uburyo yavuze ngo bakinnye batari aggressive cyangwa akeneye zaki hari ariko abakinnyi bashobora kuhita barahari baranabikora cyane ariko baracyasita imbere y'izamu ntago bafite wa muntu ufite inyota n'inzara udakina nawe uri hirwe rubonetse imbere y'izamu kuko babi deni akomeza yabiri mu mpamvu hajemo Les Nelson mu mukino bare bakinira Newton nako kavugaho gato ukambwe nimba ari yo mpamvu deni agahita akomeza tubwira kuri iyo match Arsenal muri mwana yemerera mvuga ati Arteta buriya yankanzemo
rotation yakoze kuri iyi match kubona Reece Nelson muri asatira ni umusore waherukaga kubanzamo mu ikipe ya Arsenal 2020 hafi imyaka ine yari yihiritse ndavuga muri Premier League ariko rero kumubanzamo suko nawe afite icyo ngicyo yarakinze kuko iyo abagifite twari kumubona kuri uriya mukino abanzamo wapi ahubwo ndaza kugenda tubigarukaho uko tugenda dukomeza ni mu kintu cya rotation cyo kurutsa abasore basatira nk'ababuka yatarafite nabone turi kugenda tugarukaho so Denis ndagira nkubaze tugendeye kuri iyi match ya Arsenal na Luton Town ngira ngo match y'ubushize na Man City warayirebye Arsenal ni equipe ubungu birimo iri adapta ku mukino ntago nkuko Fred yarabivuze na equipe itari gukina ngo dukina gutya uyu munsi twakinye gutya n'ejo reka dukine gutya bwiri gukina bitewe na match bariho n'umukino warabirebye n'umukino nkuko yarabivuze bakoze rotation nyinshi hazamo nk'aba Emil Smith Rowe abo ba Nelson bazamo Kai Havertz aza gukina nko mu kuri force 9 so then iyi match ni match yakwaye shoki ujyanyije na match Arsenal maze iminsi kina ubijyanisha no gushaka igikombe cy'uyu mwaka w'imikino. Rakoze gusa wenda ndaza guheraho aho Fred yagiye avuga kuri match yabahuje na Man City mbere yuko bakina yaninje ya Luton Town. Man City ni ikipe yatanze ikizere kuri uyu mukino dore ko benshi bavugaga batari ko City Man City ya Guardiola ubu ntiwaba ari wo mukino wo kugaragaza ko kuko ishobora guhangana na Arsenal ndetse na Liverpool icyarimwe kuko mu myaka yashize Man City yagiye igira umukonkuru umwe ari we Jurgen Klopp ari Liverpool ya Jurgen Klopp ariko ubu noneho igeze ku rwego irimo guhangana n'abakonkura babiri harimo ubona akita nk'umunyeshuri we dore ko yamwungirije hafi y'imyaka igera muri 3 mbere yuko aza muri Arsenal ari agenda yubaka Arsenal mu myaka yimazemo ubona ko yagiye igira improvement umwaka ku wundi noneho hari aho yatakaje igikombe ngira ngo ku munota wa nyuma ku maherere wenda ku maherere mu buryo navuga mu minota ya nyuma bona ko wenda ari ikibazo cya experience y'abakinnyi ariko abakinnyi bo yari afite icyo gihe ni nabagifite ubona ko bazamuye experience uko bagenda batsinda winning mentality yabo iragenda izamuka naho bihera n'abari kuri bench akaba yakora rotation bakaza bakagira icyo bakora niho urebaga nka match ya ninjoro nk'abakinnyi habanjemo nk'abakinnyi bagera muri 5-6 badasanzwe babanza muri equipe cyane ari rotation hari ibyo gusa yigeze kuvuga ati se kubera iki ni iki cyaba cyashingiye kugira ngo Reece Nelson abanze mu kibuga Arteta amaze kubona ko mu by'ukuri 11 be yarababonye ariko muri Premier League nago hagenderwa kuri first 11 gusa kuko hari igihe uvuga uti se cyane ko Arsenal kimwe muri Champions League Gabriel Martinelli adahari nshobora gutera match nkatsinda ko Premier League yari Shampiyona ivunanye bijyanye n'amarushanwa menshi akinirwa ku mugabane w'Uburayi ndavuga Champions League hari igihe wisanga uri mu marushanwa nk'atatu icyarimwe icyo gihe imvune zishobora ko kutotera first 11 bawe iyo imvune zibototera rero nta basimbura bahari bafite ikinyuranyo gito cyane hagati y'ikipe ibanzamo n'isimbura icyo gihe biragorana kandi ku ikipe hatanira igikombe nkuko twagiye tubona Man City mu myaka yashize yashoboraga gushyira hanze Foden Mahrez akinjira Foden akaba ari hanze Grealish akinjira nibwo buryo rero uwo bita Mikel Arteta ari kubaka akavuga ati Martinelli adahari mfite Leandro Trossard Bukayo Saka adahari mfite Reece Nelson araca iburyo Gabriel Jesus adahari ndatakisha Kai Havertz atere baro uwo bita Jorginho adahari ndakubitamo Emil Smith Rowe akine box to box Pate abe ari umukaseri icyo gihe ubwo n'ubango uwo bita Declan Rice twa tumaze iminsi tubona ari we uvuna umuheha kongezwa undi izo rotation zirashoboka mfite equipe ya kabiri byibuze hagati yayo n'ikipe ya mbere yanjye ibanzamo harimo ikinyuranye gito cyane kuko hari igihe byigeze kubaho Arsenal ikagirwa n'imvune cyane last season rega bajya ku dropping icyo gikombe Saliba yarabuze
babura umuntu uza guhagarara mu nkweto ze Yeah. kandi bikaba kuri Arsenal biri no mu ntandaro zatumye batakaza cyane true kabisa so Deni akiri aho ngaho ni umutoza wa Man City Guardiola ni umutoza buretse gatoya uhita ubijyanana ni umutoza wa Man City umenyereye shampiyona gutwara ibikombe Champions League afite ibikombe byinshi ariko ntago turabona na rimwe muri iki gihe mu gihe cyo gushakisha igikombe ashaka gukora rotation ngakuremo Rodri nka nimero 6 ariko twabonye Arteta akuramo Declan Rice wari umaze iminsi akina neza ndetse na Jorginho ujya uhakina ntiyahakinya ahubwo hajemo Thomas Partey wari umaze iminsi udakina so na ubikomeza n'icyo ngicyo cyo gufata risk ni na Arteta uri gufata risk ngo arebe abakinnyi uko bagenda bitwara cyangwa ni squad afite cyangwa nuko we abakinnyi bose bari ku rwego maze kuzamura urwego na Arsenal ashobora kwitwara neza umukinnyi wese ushobora kuba yajyamo ni ukuvuga ngo nk'umuntu wabanye na Guardiola igihe kinini nta mukinnyi kamara buriya kuri Guardiola ubaho ni hahandi uzasanga na Bernardo Silva ni umwe mu bakinnyi nge nemera bazi umupira ariko ukabona yicaye nahandi uzabona Riyad Mahrez yicaye nahandi uzabona Foden yicaye umuntu wenda utajya upfa kwicara ni Haaland kandi nawe ashobora kwicara rimwe na rimwe no Rodri yarakomoje nawe aricara bagashyiramo Alvarez ni ukuvuga rero igihari ni na by'ikinyamakuru The Athletic cyabyutse cyandika kiravuga giti se Arteta kwizerera mu bakinnyi be bishobora gukomeza Arsenal ikaba ikipe ikomeye yego bashoje bavuga bati ikipe aheruka gukora rotation iri kuri rwego yo guhinduranya abakinnyi benshi mu kwezi kwa 9 mu 2021 yego baravuga bati gusa jewe mu mirebere yanjye mbona ari ibintu byiza bijyanye nuko Arsenal igena akomeje kugenda nyishinza ikintu kivuga ngo bafite first 11 ariko iyi saha Gabriel Martinelli aramutse avunitse Saka kavunika se cyangwa se Martin Odegaard kapiteni ninde wakina muri iriya mwanya agatanga byibuze 1/3 cy'ibyo batangaga aho aracyari block yewe icyo gihe n'ubangu abo bantu utabafite ntabwo ushobora kuba umutaito contender muri shampiyona ikomeye nka Premier League isaba ingufu iki gihe tereka nanabibutse ko akiri muri Champions League noneho ntabwo ari bya bindi byakera kubera ko ku itariki 9 n'ejo bundi Champions League iragaruka umukino wa mbere na Bayern ukuvuga ngo afite amarushanwa menshi agomba kugenda abakinnyi baruhutse kuko ubu ngubu tugiye kugera mu gihe hazajya hacamo iminsi 3 zira kipe ziri muri Premier League cyangwa se zikina indi mikino yo ku mugani w'Uburayi nka Europa League n'izindi za FA hazajya hacamo iminsi 3 ikipe igahita ikina indi match ibaze rero uwo mukinnyi mu minsi 10 ushobora gukina match 3 ni ikintu gikomeye bisaba ko hagomba kubamo rotation ndetse abakinnyi bose bakiyumva muri ekipe bakamenyera so ngira ngo dukomeza no kuri match nderaye ikinwe ya Man City ajya ngo Fred Arsenal navuga ko irimo iragenda itanga ikizere n'ibishobora gukora rotation nka ziri igatsinda 2-0 igakipinga clean sheet bigaragaza ko mu by'ukuri iriya winning momentum abakinnyi batangiye kugira winning mentality muri bo yo gutsinda nyine bakaba kandi abatsinze iyo clean sheet niyo naganagaho tugana ku musozo kuri Arsenal ndagiye mbabaze na Arsenal imaze kugira defense ya Gabriel Magalhaes na Saliba na Ben White kenshi uba uri ku ruhande rw'iburyo so ni ekipe imaze kubaka defense nziza bamaze kumenyerana bamaze no kuzamura urwego na Arsenal iri gutanga icyizere gendeye kuko itari kwinjizwa igitego ni Man City ishobora kuba ifite abakinnyi nabo iri kugenda ihengeka ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso ariko Arsenal n'abakinnyi bamaze kumenyerana biratanga amahirwe ki ugendeye kuri defense udereye kuri Fred ugendeye kuri defense yabo irimo iritwara neza keeping izo clean sheet hari ikintu abongereza nabo bajya bakivuga neza ngo ni solid defense kabisa ifatika y'urukuta abasore babiri Magalhaes na Saliba turi kubona mu mukino urangira uwo bita Magalhaes afite amanota menshi kurusha Saliba
ariko abenshi bakagaruka bavuga ati Saliba niwe mu defenseur ukomeye. Bamaze gukora cya kintu cya partnership ku buryo igihe Saliba adahari uwo Maguire amanota menshi yagize adashobora kuyabona no kuderivaringa byagorana. Rero ku kintu cyitwa defense by'umwihariko bakagira umugisha w'umuntu witwa Ben White uburi hariya ku ruhande rw'iburyo utazamuka cyane ahubwo ushobora kuba hafi y'abo basore ndetse n'urukuta rubari imbere Declan Rice. Ni ibintu byiza kuri Arsenal bafite block nziza aho bigaragarira mu mibare abari mu makipe amaze kwinjiza ibitego bike byataye. Mamoje ku kandi kantu mu kanya ruwajije Odeni ka rotation Mikel Arteta ku kintu cya Swad aracyayikenya cyane. Ndagerageza kubinyuramo vava mbanguka. Rotation yakoze ni mugoroba ntago yazikoreye kuruhutsa abakinnyi ahubwo mbona byatewe na adversaire bakinaga. Luton ni iki byibura akavuga ati uyu musore Declan Rice wari umaze kugira imikino myinshi mu maguru eka profite kuko ngiye gukina na Luton ndishobora ko iyo aba Aston Villa ntabwo yari kubitinyuka, iyo aba Tottenham Hotspur ntabwo yari kubitinyuka, ariko kuko ari Luton yavuze ati byibura ni umwe gusa kuko iyo aba rukora rotation nari kubona umuntu nka Odegaard nawe yicara akabanza akaruhutswa kuko imikino imaze kuba myinshi. Nari kubona umuzamu uri araya nawe aruhutswa Ramsdale akongera akaza agafata, ariko kakika nko kuvuga ati n'undi ni amanota 3 tukiri guhanganira tsinda mfata umwanya wa mbere kuko ngiye gukina na Luton ndayakirira he ni Emirates imbere ya famille. Ubwo urumva ibyo ari byo byose yagombaga gukoramo duke akabaruhutsa, ariko simbona nkaho umuntu witwa Arteta abakinnyi afite Swad bari bajya ku rwego rumwe. Ntago umuntu umwanya wa Declan Rice umuntu witwa Smith Rowe cyangwa abo bari Nelson basimbura umuntu nka Bukayo Saka. Declan Rice uriho Thomas Partey. Rero uri kubona ko Arsenal ni byiza cyane, ariko bino bintu biramufasha nyine nanone kureba ka kantu atangiye ngaruka ko kuvuga ati aracyakeneye ba bantu baza gufinishinga twa tuntu twa nyuma. Ubu ngo amaze kubaka inzu yarasakaye inkuta yarazamuye harabura finissage zo kuvuga ati umwataka nawe ntakenera ninde miliyoni 100 kiremo. So ku bwawe dusoza kuri Arsenal na Deni nawe ahita ambwira ubwo ikibazo kiragendera rimwe na Arsenal uyu mwaka nkuko twatangiye tuvuga turi kuri bano ba 3 title contenders. Iyi nkuko yatangiye gukora rotation mu bakinnyi iyi na Arsenal ishobora kugenda gutya ihindura ku buryo ishobora kuza guhangana igikombe cya Premier League ikaba yagera ku mukino wa nyuma iri nota bakirwana gutyo na Man City na Liverpool. Arakanu ka winning mentality mu Canada yaragarutseho iki kintu cya Swad rotation, ikindi kintu kiri bufasha ikipe kugira bakomeze batwara impaka. Byibura biratuma nta mukinnyi wiyumva nkaho ari we kagarara mu ikipe, babone ko nyine babikora nka ekipe kurusha nkaho badependinga ku mukinnyi. Nimba Bukayo adahari Declan ari hanze ariko n'ubundi bagatsinda ibyo bitego 2-0 nta manota 3 yinjiye. Rero kuri Arteta ni ikintu nyine kiri bukomeze kiboosting morale. Abo ba Smith Rowe twabonye bafite imana ariko imvune zikamubana ikibazo barakomeza biyumve muri ekipe kuburyo n'igihe abagiriye icyizere baza bakaderivaringa. Bikaba nkuko kuri ba Thomas Partey wabaye igikenyero ubona ko bigoranye cyane, ariko ukagenda agaruka gake byibura biratuma igihe Yorginya afite ikibazo Declan Rice yajyamo nagagarara mu nkweto. Ni byiza cyane rero birashoboka batwara kuri utu tuntu. Ntago ari imikino myinshi cyane basigaje n'imikino 8 byakunda. So Deni Yego. Arsenal wakomeje ikintu cya Squad mu munota umwe ndagira ngo wavuze ko ari ibintu uri kubona biri kuba byiza kuba bari guhindura mu munota umwe ukoreshe umubwire ni gute Arsenal wihereza amahirwe yo kuba yakayeguka byagera ku mikino ya nyuma ikirwanira igikombe na Man City na Liverpool ugendeye kuri Swad yayo, cyane ko usize Swad mu kintu cyayikozeho abakinnyi bagiye bavunika. Bijyana n'ubwire Arsenal tuyihe kwijana tuyiha amahirwe angana guteta na Swad ubu ngubu n'imikino iri gukina n'imikinire yayo. Mu by'ukuri Arsenal birashoboka ko yatwara igikombe, gusa kuri giye buranda umuntu rimwe na rimwe ujya ukunda kudesida afata umwanzuro kabone n'ubwo wangiraho ingaruka. No kuvuga ngewe ngo bimeze bite Arsenal ngiye ntago birashoboka ko yatwara igikombe ariko ntago nyiha amahirwe ko ku giti cyanjye birashoboka, ariko sinumva yatwara igikombe bitewe nuko imihana irahangana n'abatayitu contenders bakomeye. Ndavuga Manchester City ya Pep Guardiola ndetse na Liverpool ya muzehe Jurgen Klopp. Jurgen Klopp iyi sezo yatangaje ko ari busezere Liverpool
ntabwo ari bugende nta kintu ayisigiye rero Arsenal ndimo kukubwira ejo bundi kuri 6 irajya kwa irakina na Brighton ive kwa Brighton ku itariki 9 harimo iminsi ngahe si ibiri yonyine gusa ihite yakira ihite ikina na Bayern Munich muri Champions League kwanga ifite iyo harimo kwango hagati y'umukino n'undi harimo iminsi mike cyane kandi Liverpool bahanganye irimo irikinira Europa League yego izahura izabikina na za Atalanta urumva ko byibuze yego FA Liverpool ntiriyo na Arsenal wenda ntiriyo ariko ugereranyije na kwango inyota hagati ya Liverpool ndetse na Arsenal ndayibona ko ari Liverpool cyane bijyanye na experience ndetse bijyanye n'akazi bose bafite muri iyi mikino 7 ya shampiyona isigaye kuko ubu tugeze barimo barakina umunsi wa 31 nubwo Arsenal gifite ikirarane cya Chelsea yego